Gunot of E plus grade alam pen than bang atumaning ke oy. Bokolia galalon tractor kelan sai chuti gyarat kelan kachethor. Bokajan development block pen keding pon pavers block DDS toward keklem kecheng. Kardom, Karbi prime time news along penili thare chesong teron. Non beer tang ton pen RJ tam. West Karbi ang long kepado cheng Gunotsov ang tek home po high school E plus grade long lo puyadapi ang tek pawi to that alam pen. Than bang atumaning kawai pusi keroni pen kat news apparangke ladak birta nang pali. Asam Sorkar pen kepadocheng Gunotsov ang tek kepaklang kechok chalam ingdang lo. Kepadocheng Gunotsov along Assam along Humparo Trok Sira Sirkep Kebra Kep. A school E plus grade long pusi Assam toklang sai campaign pachitak po. Lesson si West Karbing long along Humparo po school ke E plus grade kilong dun ang tek paklang pon. E plus grade kilong a school apan suring ko rapot ang kata pipon lo. West Karbing long E plus grade kilong dun a school apan ta kecheng siya hut ke kachupalo palelo. Bonta pike than bang atumapan gwati nang dun ang nilupusi pachini tulon. Than bang atum nang hang jipu aning kachethi lapen kachong hong ansi non malong West Karbing long athan bang atum chechak prong lo. আমার ওয়েস্ট কার্বি আংলঙত এপ্রিল মাহতে যেটো গুণোৎসৱ হৈ গ'ল রেজাল্টটো এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে দিছে আমি তো তাত ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিছে আমাৰ স্কুল পৰিৱেশ এক্সটাৰ্নেল চাইছে দেখিছে দেখি সিহঁতে যে রেজাল্ট দিছে সেইটো আমি নাজানো কি রেজাল্ট দিব তো কিন্তু এ প্লাস বুলি আমাৰ স্কুল রেজাল্ট দিছে আৰু তাৰমানে লেটাৰ ইস্যু কৰিছে 6 ছেপ্টেম্বৰতে তাত গুৱাহাটীত কিবা প্ৰগ্ৰাম এটা যাব লাগে তাতে চিফ মিনিষ্টাৰ থাকিব শিক্ষামন্ত্ৰী থাকিব তাতে গৈ যাব লাগে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে তো এইটো মতে আমাক লেটাৰ ইস্যু কৰিলে ব্লকৰ পৰা বিএমসি কৰিলে যাব লাগে আহিলো ব্লকত তো লেটাৰ ইস্যু কৰি দিলে দিয়াৰ পিছতে আকৌ আমি গৈ টিকেটো কাটিলো যাবৰ কাৰণে আকৌ পিছদিনা আগৰ দিনা এই 2-3টা মান বজাত আকৌ খবৰ পৰে ব্লকৰ খবৰলে যে নহয় এইটো কিবা খেলিমেলি হ'ল ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে যাব নালাগে Keroni pen beraning hi report card news. Chief Minister Samagra Gramya Unayan Yojana along kido isi our side tractor kelan amo pai kunini pai hiniarni Bokolea Ghat along kepadopon. Lumbajong LE constituency IMLA sumrong hang tractor kelan along chetong dun pen sok sang angjin kepedoji apan tractor pen hai kipai chihung nang popusi alangli Yojana kang po amai long chudiki hampang angno ningche. Tractor kelan asai long kachirap lok asai kam Executive Engineer Saipuan Parta Pinangan Chokamaratum Chetong Dun Rinti. Karbing long apan Humparo po a tractor sai chutikia rarapan ador kimi pen PG puta sai tiki sai kampen pachetak pon tu. Bokojan Development Block Pen Kiding Pon MG and Rega Pavers Block DDS Atuar Pen Sub Center Sarihajan Surihini Rakre Troxi Pen Kriner Kep Abahapan Paikuni ni Paisi Arni Pen Kam Keklem Pangcheng Pon Tanglo Labangso Pavers Block Atuar Kepetang Ponchia Pantangka Sikalak Poan Panong Ponlo Bokojan Development Block Pen Paikuni ni Paisi Ada por piner keba por malompen kam keklem pangcheng ponlo. Labang so sai keklem ke pangcheng pon along kachetong dun BLCC Chairman Bibin Sahu Bogojan Development Block Pen J Hemson Terang Bogojan Development Block GRS Hamring Daw Maibongsa Lapen kethi giding atum chetong dun BLCC Pen J atum pen lam theke jai pon ke kam keklem pon misenangji lapen aporateng patang nangji pusi pachini Non malam so por pandhina parman birta moington ponik seneng. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017.
you will get permanent low rail hair straightening and hair smoothing at rupees 2,500 to rupees 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and low rail hair spa. One beautiful package of low rail hair spa, manicure and Sahanage normal facial only rupees 1,190. Girls, hurry up, the offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867. Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihenamo pipothot bertalong wangtulon. West Karbi District along Paikuni Nipai is Siarni, Karbi Tenmes Council EM in charge. Soil Conservation, DRDA, Archaeology and Museum. Madhurjo Dhekel Phukon Kahomri Dam. EM Madhurio Dhekel Phukon Karbi Tenmes Council along EMR Pulong Dedapi along Kahomri Kedam Bompen West Karbi District Havarta Kitching Siapon ang Komri Apan Wanglo. Lapen Development Block 10 along ta video lapen saikam saipo tumpen chingki chingwai ponsi kosonsi kedoan kidukdet arada tumapan hemso kelong ponang jason an rada tum kelong dun japan pura dongkamu kamalong kidu rongkang development block along isiamai padulo belong saitogere poribarar ami notun এখন সরকার বনোৱাৰ পিছত আমি দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি বিভিন্ন ব্লকত গৈছো। আমাৰ 11টা ব্লক আছে। West Karbi Anglong और East Karbi Anglong Westত আমাৰ 4টা ব্লক আছে। 4টা ব্লকত আমি যোৱা কালিৰ পৰা আমি বিভিন্ন ব্লকত গৈছো। সুসেন ব্লকত গৈছো, আজি ৰংখাং ব্লকত আছো। ইয়াত আমি বিষয়ববীয়াসকলৰ কথা বতৰা পাতিছো, ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিছো। বিগত দিনবিলাকত যিবিলাক ৰাইজে সহাৰি পোৱা নাই, ৰাইজে যিবিলাক সুবিধা পাব লাগিছিল, PMAGY আগৰ আইবাই ঘৰ, এই গোটেই সুবিধাবিলাক য'ত আমাৰ কেনাবিলাক আছে, কেনাবিলাক আমি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো। Yem Pukone hin pen ki puponke Karbi Anglong District along Crazy Development Block do lapen West Karbi Anglong District along Development Block Plido la Block Plita ke papito na ya block loputa ningje an parda perangke pen Karjupon
Soil conservation along kirengjeng ason ben lapen corruption aputhak karjua hot kethak tuke. Soil conservation hinta unan pen kapaching thurjia phan claim pon po. Lapen kichu pangli matumapan aron pen ingsai pon vek jiputa pachini tu. La sikuan si government official atum alang like claim kedam along chitudun jima mati chitudun dema lake apor si chinipo. Baithalang sopen jesoni hi report cut news. Karbi long Women Justice Forum pen paikoni ni paihini arni dipurong supia long perangkia mai kepedo pen soarlo atumapan kachenek kachulang rem aprana moi ke enasai langno kepaverjia pan arona teng selam nang jipusi sorkar pan kang padopon Soarlo pan kelang rem kachulang rem lapan kepathia sai langno pawenang ji pokemang pen Karbi long Women Justice Forum tum soarlo pan kerai komjaron Prabjin pen selam nangji pusi forum amai pi perangkia mailong ningje. Hampang along kedo anutin abang putin au somar apia portum o somara pan celang nangji lapen peri kaching choi kachi hai huita mek bidun nangji puta perangkia mailong forum amai pi ningje. Kami Karbi long Women Justice Forum di and kami press meet matisu. Kami press meet mata kahatu ho itue je 26 Dosma 2017 edina ami West Karbi Anglong tungpre tara dobi bohati bili jaga gaon nam ekjon swali rep aru gane tu rep ke bikhore ami press meet matisu aru langsolier ঘটনা আপোনালোকে গনি কব কৰে আমি এই বিষয়ও মানে একেলগে আজি প্ৰেছ মিট মাতিছো যে আমাৰ সমাজত আমাৰ Karbi Anglongot aru amar swali enika women's karone enika onai korato ami fight koribo lage to karone jintu etu victim or West Karbi Anglong victim or milai hipi boli naam ase swali to student 17 years asod enika mane amar lora swali karone enika judi beya kam kore aru enika hoi thakile amar homaz pujao agna maribo aru beya hobo eibur beya hobo na lage karone ami stand korisu amar Karbi Anglong Women Justice Forum Pini Karbi Prime Time News Abang Kelapan si Kang Ton Poniglo, lai bom the Cut News Channel, Domi Thak me Current.